igoro gie chinche ime ya boro nyinyari bari chache county ya Kisii egenderete goichanera chinchera omwana obo anyara gusira ase chinchera chobututukanu ase ritkoria Alamisi ikiaeta kubatikana ne kamera chia CCTV nigo chikoro kiabuna omusbati oyo moni gegete ase skuru ya Skyline Academy ibunenchire yemo yokori yaribaga korende ekero skuru gose basi skuru ya soka omusbati oyo akabaga kobwatia basi ikuruma egani gari yenge nekero basi eyo yaikyo omwana Sereta Veronica Nanda omusbati oyo akabaga koira omwana oyo muri keito Josephat Amisi oberega kubwatia roboti oru natigatowe nara yaya twariganiretie nase eskuru ya Skyline yegotuka asese ya gitare imeye county ya Kisii aso mwibori yomo anyaratoka bagwikira na orochinga kichemambia na poigo wekora kubulia libaga linde anyaratoka bagakoreta umwana oye ase skuru yo nataka kujua vile tunafanya shughuli zetu za siku wakati tunatoka darasani wakati tunaenda break wakati nilimuelezea ilifika kwamba anahitaji hadi timetable kwirana ase skuru yeyo chinsa kianda cha mugoroba asanya tukobaga gosoa amone gari KCM 743V linde kisha baadaye alikuja masaa ya jioni siku ya Alhamis ambapo alikuwa amejua nani anachukua mtoto nani anamdrop mtoto moja kwa moja. Alipofika shuleni alikuja akasimama penye tunaegeza magari kisha akakuwa anachungulia dereva ambaye anachukua mtoto na kumususha hapo eki omwalimu munene atamanyete nikaringa umwiburi oni garinga koba gwekora kurende kerengeri kia ikerene no kumonyora omwana Veronica Nanda elinde banyara koba kumutamia kurwa asinga yabo kurengana na CCTV skuru iyo egari nigo yabetege gosoka boigo kabwatia egari yanyarata koba ikubugulie Veronica Nanda yanyarata koba guchaka orogendo kogenda ase omochokiogoro kurengana na kirori abubare aborokia ase skuru ya Valley Academy asema ya Kiogoro na alafu alikuwa na andamwa na mwanaume mmoja mwingine alikuwa ni dereva wakambeba kwa nguvu wakamchukua wakamweka ndani ya gari. Nikajaribu kusimamisha hilo gari walikuwa wanikanyage ikabidi nisonge kando apite tu. Kwangu nikajitolea nikaona the only way to stop this car from moving nikasimama katikati ya barabara. Vile nilisimama katikati ya barabara aliniwakishia mataa ya gari akanipulizia honi ya gari. So for me because of my safety nikaona huyu mtu maybe sijui nia yake ni gani nikasonga kando gari likapita kwa speed. Ilipopita nasikia akapanda akafika hapo juu kuna kona kidogo kisha tukaanza kufuatilia ni nini ilikuwa inaendelea. Ekeregeta seni Kendizi TV Kenya tukabigo ikirana ase inga ya Veronica nigo ya nyaratema mumwabo agenda tukabago ichanera nabo igo ikirabo ni gatamanyeti ase inyaroka yaye Veronica Nandare akabwati umwana mpaka Kiogoro kero cyalingi saa 10 kero umwana akuru skuru umwana akadrop kunera kamupiki akagenda n'umwana ngusaba kuone nkulinga akese kali tokonye kamuranje timatia sumwana nalibono mwana netabwati any comfort magaya roboti wakwa asigeta senike banyimba ya Kiogoro ubatikana na barabwo niko batabirenga tambukiro kende kitanyara kobege koirwa elinde omwana Veronica anyara koba konyorekana ase are boigo kirori aboni go batabire omwana Veronica niganya litokoba kobetereriwa goso ase gari yo asanya litokoba kwanga nabo gikuruta magoro kuikera ase kerengo kiria ebikurutu bya ebigatigaranse nabo igegari kanyara kobe kogenda ase chimpero chaigoro kwa rafiki kabisa kwa maana mtoto alijaribu kuzuia kuingia kwa gari hadi viatu zikabaki. Huyo mtu akatoweka na mtoto akaenda kwa kasi sana. Sikuweza kumsimamisha vizuri. Egari ya KCM 743V nigerikeire elietalia Edina Gechemba ubiko uyike bande kiae kire 27076591 amabolio amange ni gagenda tukoba gutigara asinga ya Veronica Nanda inga gwikira boniga ingi gekogera Edina Gechemba ubiko atarabikiro biara kurengana anene roboti buna egari yo nigo erikire asilitaliae
niko bono enka ya Veronica Nanda yaganirie serikali anene egetaseni kebanyanyumba gya Kiogoro gekore obotukia sobwango elinde banyarako bakumanya omwana Veronica Nanda asale nabo yokomobeka biara elina gechembo biko uyo egari ya nyalto kobe gutumeka anene koburia omwana uyo kurwa sobo Sento bwati bwiri nere pinande timu manyiti nande nana komoro gasentenene no omwana Veronica Nanda anyalto kobaga kubwaterwa nabo igokubekwa ase egari kuripoteri gataseni Kiandizi TV kurwe kenyero gechinche yegotoka ime ward ya Kiogoro constituency jalibali chache ime county ya Kisii